أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hürmetli musulmos xayr va xar qenichu söhbet didebadiz hürmet xaturunika fide muhibbatunika fide ve Allah Teala deviçi gızavçkara Kur'an'da و پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام وچی حدیث رین قنینی گذاشت کارل حضوا چنه هیچی خطور حرمت هیچی محبت قلورن کانزوات ادیده بادیز و ایک وقتی درجه دیکنه حدیث رنی آیات را قسان دیز لحظوا الله تعالی دی قرآن دی قنین الحضوا بسم الله الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا Köz buyruğu Allah Teala de köre bidi viçela gayri masadaz ibadet tavun Allah teskez ibadet tavun ve küdide bodiz kısan bileravu kilig Allah Teala de hikti adalet signuvata derecediz qudnuvata de bodiz izva hürmet kısan biler Allah teluzu ki viçela gayri masadaz ibadet emir ve dide bodiz khatur hürmetaya Peygamber dini aleyhissalatu vesselam içi ve haber kurla sadatana Allah tiz viridlani gızaf kandak ola harhi boryalahana. Peygamber dini aleyhissalatu vesselam lahana ki vaktunda avun ve kap vaktunda avun kanzva Peygamber di hak ola lozu ki vaktunda avun ve kap adla kuluk vuç ola Allah tiz kanda lahana haber kurla lahana ki dideb badiz qısan biler avun hürmet khatur avun و پودلا سپرد خبر اول ادلا گونی زوج کاندلهان الله تیرق چانگو الله تیرق چان چیزبات ایسان ده حق الله تیز خوشه صدر اتانو مسلم اگه قرض و حدیث نقنه اتانو دسا کاس پیغمبر دین پتاو علیه الصلاة والسلام و لهانا یا رسول الله زویچ الاس کلیگز و گون الاس هنیز خیتنی فیز حضوری هجر اونیز مکه دا مدینه دیز küçüz غزوات دیز قچز حضوری hatta زون ki و Allah din pata zaz sobar nimet harkon patal و پیغمبر داده و خبر قزوی دیده bu bayar sazmanı ehlan qedni saz olanı وز Allah din pata hakikaten vaz sobar nimet hark anzvani ehlan cevap gana kaste hakiyata axladlan jwan دیده din badin pata و habroz قصان ویلدی قصان رفتار ویلد خوز قصان دکات حرمت خطوره اینها وی هم قصان قلاق شده واز الله تعالی دی صوبار نکارده انشالله و حق تین تکلیف گوز ماتسا اصحابتان oldu پیغمبر دی باتو علیه الصلاة والسلام و پیغمبر خبر قونه وی وجه مکوله ادلان کی دیده تک دیز اما اللهنا اگه اخلادن جوان دیده دی کوچرین پاتو قوزلانه هنا جنته دیده بدینی ayalların arada hiçti hakkıyar hiçti burciyar abro uçaval han haber orla adlanı ki velet patal dideni buba abur cennet ne cehennem yazva samas rivayet oluzva bol cennetin varar yazva habur kant was habur mahkemara kant was habur çukura o cennet ispidar rakar varar was kant habur mahkem düşkhı kant çukura ve eğer insan de günah kolahar izvata habur sebep khana izva günah harcuru kolahar sebep khana Allah Teala mümkün hadas guzva hazurna nimeta rizqi ham aqwazaru atu ham rizqi dika ve eğer insan de duayar izvat Allah dua talabnar izvat mümkün Allah Teala de hadan talabniş cevap yaz hadan qadar qismetni qisam pataq digişru ve eğer insan de izvata khatur hürmet jwan de bu badiz Allah Teala de hadan ömür yerg'i izva olmasa rivayetin qanin oldu ki insan de kadar kısmet kısan patak digi şarda kolak ancak hada duayar avurt cezvada ve hada ömür yergi cezva kolak teksa jwandi de bodiz hada muqaqliris khatur hürmet qılur alayaz al hakim aga qarzwa hadiste peygamber de aleyhissalatu vesselam huzu buyruq zuçaz
Çara dişehleriz, habru namusar xıxluzu çara dişelidi. Eğer küne hak avurta kü dişeldi namusar ne xüde amabru. Juan dide badiz hürmet haturiya eğer hak avurta küez küveledir ni hatur hürmetide. Eğer kü patav sakas atanvata bağışlı mişunt alabiyiz. Küne luhumir o hakkı vun batula hadan bağışlı mişunt alabna das halalaya. Naga hak tavurta lozu peygamber de aleyhissalatu vesselam kıyamet diye kuz haviz bulaktı kısa yetarika kün mahrum jedi. Haviz bulak köçiz vavul kıyamet diye kusu duvan khayla jedolda havz peygamber de aleyhissalatu vesselam ana hakti berekatlu yetar jeda. İsmet khayta sakastis hayatar ka qun adas hararat akodaç adas hakti rihat veler ismet jeda. At-Tabrani de çi peygamber de aleyhissalatu vesselam khay ahvalat akhazwa sadr oldu peygamber miskin de valla minbar diz eqeçne put seferde amin 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 lahane tekraruna. Ve adla yuğiniz peygamber lahan ki zipatav Cebrail malaikatan aleyhissalam ve ada zaz ik lahane ya Muhammed lahane sallallahu aleyhi ve sellem Allah diyer gazavura üçi merhametlu bilika rahim dika yer gazavura akas niz biçin dide buba avaz akuna habor ümirda ve habrun razi ol qazal miştevuna habur biçela narazi khana debba ve biçiz habur hanarazi ol sebep khana ve cehennem desfiye. Amin lahlanı peygamber diz. O peygamber amin lahlanı. İlla uluhlana ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah de için rahimdika yargaz avura akas niz Ramazan divarz aluqna atana hadus hürmet tavuna yani lazım ti Ramazan divasraçına onu konzva ibadetar siver khinar atar tavuna hürmet tavuna havasraz ve ilk olarak hürmetsiz ol sebebi az ama cehennemdiz fenvata ham Allah Teala yargaz avura rahimdika. Amin lahlanı peygamber ve peygamber de aleyhissalatu vesselam amin lahlanı. Ve pudla seferlanı ki Allah de yargaz avura için rahimdika akas niz peygamber din tar qurla wa khana ve hadal salavat hayır diye el nvaşta. Çina hadis ra koz vavol ve Allah Teala Kur'an'da buyruğu izvavol peygamber din aleyhissalatu vesselam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem lahne tar wa khayla har cüredin salavat arava hayır diye çina peygamber din salamar salavat har elon lazım. Ne hak olarak izvaşta adı için hürmetsiz yazı peygamber diyor. Hakıyla am cehennemdiz fide aktin kas ve amin lahanı idüadiz cevap çalana malaikti peygamberdiz. Ve çi peygamberdi aleyhissalatu vesselam amin lahanı. Kilig iyi hadiste akozva volçaz dide bu badiz hürmet avu Ramazan diva sırası hürmet avu ve peygamberdiz aleyhissalatu vesselam hürmet avu çi harsadım vizifayı burciye. Şeyh dini, Bukhari dini, Müslim açbila Allah razı koy peygamber dini aleyhissalatu vesselam gafara arzuva. Lozu ki ya Resulullah viridlani kısa raftar bilir, kısa hürmet hatur çine nizam lazimiye. Allah'ın haber konuldu peygamber diva. Ve peygamber cevap gozva dide diz avunuk azva. İlla uluh mad sefert haber ulu madni peygamber dide Allah'ın. Pudla sefert haber ulu madni dide Allah'ın cevap gana. Dide diz avunuk azva Allah'ın. Qudla sfer xabar qul akhba peygamberlan ki ve bu badiz avunu kanzunu ona izva khatur hürmet inhe ina hadistan çeza kozva vol dide badiz khatur hürmet avunu kanzva abruka dide diz inhe afzaliyaz madni qisayas hesab zva ve dide de üçün velediz izva duadiz Allah Teala de fadama cevap gozva geçte ona Uçiz lahana haber kolla, uçiz akni dide de or duadiz ofad cevap gozula hala. Uçiz lahata dide viç rahimluya. Rahimluya. Ve velet batal viridlani muqa kas uçi dide. Rahimlu kasti, viçni muqa kasti dua Allah Teala kabul tonu cezvatuşlana. İnşallah. Ve lohuzu ki masa rivayetra hatta Allah din razı ol dide bodin razivil asluya Allah daldi ajuğ qelaton Allah diz hamni dide bodiz qelatala hada habron ajuğ da vazva ve Allah daldi mütüğün am dide bodiz mütüğ khil aradul qazvada ve dib Allah diz asihun dide bodiz asihil ine ihtimana din ayatar ne vazv kilig Allah daldi hihtin derediz çu çi dide bodiz hürmet ve aqud nuvata Hatta
rahmetiz feydla quluqni debbadiz hürmetavun devamarnik anda. Sebebi bu fikir zavol inhe izvak Allah can alamaz. Elbette can alamaz. Avun lazım ya. Rahmetiz feydla quluqni çine çi qısan biler hadi debbadiz ve habru muqalleriz aqazarnik anzvaç. Peygamber din aleyhissalatu vesselam hadiste aqazvavol atan oldu sakas ve haber ona Peygamber diyor aleyhissalatu vesselam zedi debbar rahmetiz feydla quluq zava habruz uç qısan biler iyicede. Ada cevap gana Peygamber di habruz duaya raya. Qısan hayır duaya raya. Ve habur patal istiğfarar iz habrun gunahrla Allah di xilqa çur Allah'ını talabna raya hun Allah'ını. Habrun vesiyar harsa kasti biçila uluq vesiyar tazva. Ha vesiyar una qliza qudlahan habru vataha habru burciyar habru xvequn va qolaxar habru Allah din vilikni insan revilik hay habrun burcar habruni vaqtelhanu. Ve muqaqli habrun muqaqli rıqgalazuna qısanda kaz alaqa xux ve habrun yarar dostarıq galazuna six alaqa xatur hürmet xuxlahanu. Ve yapgayı kasti Peygamber de sualganı cevap rez yapgayı kastalanı ki hiqon güzaf qola xara olahana ama harsak olaq vunallaha Allah'ını hiqon güzel terçişneye hiqon qısa amal yazbu. Ve Peygamber de saç uzlanı ki aqiyat haburuna qilet axlan. Allah de çöz nüsret qoya habur qilet xuz. Abdullah bin Umar ashab qedla xalifa xayi Peygamber de rik Allah hakti jingini yoldaş uçala Allah razı hadan gada Abdullah'a saqoz reqeva vaqtunda seferde Mekke'de fiz haltna adal sa reqin yoldaş sa badavi Arab çuldin Arab haltna ve ada fenixizdi çirxana hama gilqun hadan çimi salam gan hadaz hürmet xatur cüzun kaçuzun urlaqluq viçi uguva hayvan dal hama suqarna viçi qili Allah sarix hadaz çimi raqti fil han qilis hadan qili lukna ve ikti tava hürmet haravun hadaz illa quluq akur vaxi kasteluzki yaluzki Abdullah abur çuldin badavi arabare abur virdiş isana rezu içimi bilekti i rukadari qedafiz unalan abruz aqan uç abur izvalhana lahala vazlahana çirkoklanım i kastin bu badiz zi buba Umar ibn Khattab gizaf kandatir zaz Peygamber diyor aleyhissalatu vesselam vaxi de Peygamber luhuz virdlani aburluk olah yazı İnsan diyor cezva viçin bu badin yarar dostarıq galaz muqaqlirik galaz qısa çimi alaqayar xün im haber cezva olah yazı madni Abdullah bin Umar axsi galaz xeyik olah yazı sa ahvalat atano luda Medine'de va vaqtunda amsa Abu Burda luda casting oliz ve xabar quna vasçidan zovuçiz bi patavatan vata ve Allah'ın cevap gayla adlanı ki zaz bu Peygamber diyor aleyhissalatu vesselam van kaydı. Eğer evçin bu rahmetiz fiila sakastiz hadak galas qısa alaqa xüz kanzvata qoy ada hadan istixariz hadan yarar dostariz haktin habruh galas alaqa xira qısa alaqa yar. Hakila zaz çizva zi buba umarani vi bubadin vi bubadin alaqa yar qısa burtir çal. Hakila zaz haqsa alaqa yar madni devamariz kanzva. Allah'ın hakaste. Ve madni ihtisa rivayet aga qarzva lozu ki sa podcast seferde zaqajni reqize qajni ibur fida vaqtunda iburni muqaqli ralq ilç ugadalhana bagri isan ralq ilç ugadalhana hakti niyahtaldi reqiz qajni abur. Yani qısa niyahtaldi fizva isan ariyas kanva. I vaqtunda selkti hakti pis marf qonoldu. I vaqtunda çünüq kompatal i marfadka ibur samagara da dağdi magara da hakala marf sebep xana dağlara qonera vaqtni selera vaqtna atana saçxi qonsi ha i magara din siu agalna marf qata vaqtunda ibruza qejiz qan xeyla kiligata zalan saçxi sa qon avaz ibruga ham yuzur nijizvaç aqej jizvaç ibruga va haray everdin von qizvaç sadazni İbruz çirkana çipi hal çetin zvadi sadıkani kümekti cezadi İbrka İbruz tekse Allah'la gayri alqani ibur Allah taala diqlani ki ya Rabbil hanam çaxlana çü ömürde qısan qola xarxan vata haqsan krarin hürmeta habur sebebiyaz ona çü i çetin halda azadaya sasada ibrurik el xisxan ve çipi avur qısan qola xar sadalhana zaz dide bakana za abruz hamişanda xatur hürmet iz habrun
эдеблу вол хизва хабрун велик. Hatta luzuhi habruz vuç ihtiyaç arabata evvel niver zahabur qiliza qudala akhpa amabru. Tün khaytini wasak ola khaytini evvel habruz gayl akhpa evvel didebba dinjarda akhpa amabur. Juma veledar pab aylar. İnhe sayquzlan khizun geçkhana ve zaz nekgus qakhani debodis. Atavaqtun geçkhana zon didebba ksan waskana. Zaz ya habru akhwar khaz qanz wachir. Ama zaqlet khuzwa edeblu volni ha edeblu qolaq hamni qozariz qon churiz qon zochir wa zo qozna habru qliq habura khora wa taldi cheb ek khayla didebba khora wa tala habruz nekgana akhba ama khizanriz inhe ik olaq zanaga habruz khatur hürmet habrun wa vi Allah razi wal qazal mishnu wa tahik olaq unaldi mikhiniyat aldi Allah patalun wa tanna qabulya wa ha qabul na ha ik olaq sebep patal Чунлахана и четин халда азадавуна чаз и qalur qelan. Yoğana mağaradin sveva qon satimil açuqkana ve mağaradis akavatna. Akhpa anjaq aqaj davul hele khanwach. Qedla kasti vichi qsan amalrik elkhkana. Zi ümirde khayq ola xelana. Sagürçek sa dişeldi üçli muqali hadal hamlan zal aşuqkana. Zonqa khana hadişeldiz Valhanki ada zina karvol iz qalxana zaqqalaz. Va avaqtunda zi rikel Allah tana Allah tqa kichkhana iç uruk Allah zina karvol iz zaz qorxukana Allah tqa kichkhana zaz iqolaq iz vaza hada rikelni Allah gana keliglan jishele haram dika khux va jubni khana hadishelni haram iqolaq dika khana va hakti amalovnaza. Eğer za mikhniyat aldı Allah patalovun vata vunalhana ham patal şu azadaylan. Ay amal patal. Allah Teala de madni satimil açuqni imagaradin sev qoy zorna. Podla kastiluzuhi zonlahana çuboyaz xpermalara vajvaq sakastizaz kömek yaz qonaza jvaz kömekçi yaz qolaqsvasa fa'len. Adazaz kömek argana ada haqiyaz saqela paggana qonzvaza hadaz. İburik elafeni ikas qfen sa şmut sarla xta vaqtunda adlanıhi unazaz burjlutir zi haqi zi majib za vaqtselan. I kastini qalurni xizdi ke sürü galavilik I sürü viri videlan. Higlahan bezaz unaz guzvati qe mislat xeydu qe lapak tushni. Haq lapak dika dus kaslahana. Inhe ihtinchi xesuri khana ibur xtaxlan ibur viri haqqi. Zaznana vi am zat qandachlan. Va ik Allah eğer Allah patal mikhniyat aldı onu vata naqabul zvat ya Allah şu azade. Ik laha vaqtunda Allah Teala di mikhis haqqon yuzurun çıkadla ve habur ha isanar azada onu. Evvel çaz çirxana qanda rikel xana qanda harsa kasti viç gıçitir çavuz didebade ham xana çexe una çpika atana çpi nezvadeka çpi qozvadeka çpi alugzvadeka atana viçin ayaldal alugna hiqo axwar xana habru ham sikinerum patal çpi axwar xana habrol zehmet qaçunata saki I avun va zehmet ar I qaçun va zalam viler çitin viler exnva habur rikala aludna qanzvaç barkalu veleddi. Edlaha qolaq insan de hamishet alabna qanda Allah taldıva viçin duayar iz viçin didebbadi gunahrla Allah de xilqa çuralahana haktint alabnar avuna qanda. Va Allah taldı viçi Qur'anda qeniçaz dua çiriz var. Luzbuki ya Rabbi luzva Allah luzva harsa veleddi viçin Rabbi diz. Ya Rabbi zi didebbadiz rahim araya abrun gunahrla xilqa çu va zoğuç içevos habruzuz hika khatur hürmet rahimlu val qalurnata hak luzhi habruzne haktin rahim araya. Savaqtunda ne luzhi jwaz didebbad ka qelavade jwaz abru luzwa gafar izwa buyruğar zalan jizvade jwaz abru ka qelavade savaqtunda ne qalurun lazim qizvaç. Qur'anda Allah Teala de açıqta kaz luzhi sa ayatin qene uf luhuda narazi bilin kelimani gafne çin Allah'ın qanzvaç çi didebubades. Harsa meselada çun didebubadin çalas keligun habruz betyoxun lazim ya elbette şeriat diz aksi qezva Allah Teala'nın buyruğu diz aksi qezva meseleler koçiz. Ve wadlaha edebrika yazva çun didebubadin velik wan khkajna keviz raxun edebsuz val yazva.
Dide barahmet ispidla qulukhni çina haburikela allutavuna habros hamishan de duyar hayırlı Kur'an de ayet herkeles habro rihtiz bakşım lazım. Habro vasiyetar visiyar avat habro qiliz qudun lazım. Habro dostarık qalaz, habro muqaqlir qalaz, yarar dostarık qalaz, qısan alaqa xun lazım. Veri qısan qolaq rika peygamberla havol virlan qısan qolaq ve dide badiz qazva qanitir isan rih qalaz, on jvanik ani volxu igrami isan rih qalaz, igrami volxu yazva veledin vazifa. Ve lozbu ki dide badin rih şadarum lazım ya habrus harcedin pişkeşar savqat har gunaldi. Lazım qızva tüniz alukuniz lazım qızva şergana habrus. Hatta suvar arxeyte mesela suvari qoz habrusa savqat pişkeş suvaril hani gu habrun rih şadarum veledin vazifa yazva. Habruq galaz raxadala hürmet devdi, kamal devdi, say devdi raxun lazım ya. Har sahabrun Allah'ta çina habruz kömekçi yaza qozun lazım ya. Çina dide badi yah namus mihitwar xenek anda. Nagah mesela sakasti çuruk Allah'ı da vaxtunda luzu ki am bu ikade de ikade am ihti çuruk has yazvo. Har sa isande im xaldi mitseva gaf yazvo sveva gafya tadiz bu badi iqida dediz iqida. Hakele peygamber de aleyhissalatu vesselam luzu ki günah rika çiğ ekti pis günah yazva sad insan de nagah jwan de badiz eqizvat lanet izvata ashab khabar qun ya rasulullah lana bes akti insan arjadon için jwan khayid de badiz eqida ehlan nagah insan de masa kastin de badiz eqizvat lanet izvata am jwan bruz avurda which is lahat hadani vidi de badiz eqida lanet qid alqina halanet walq kezvada hakila qolaq barambar qolaq saçalar bor. Dide badiz şeriatın istemişsiniz kiligalı de badiz hürmet de o edepsuz bol de badin velik reqis fidal habrula velik keçun suqda çıkadal habrula velik keçun tarq habrun tarq onu everon lan falan tarq onu elbette ibur edepsuz bilir yazon. Çünkü sarıqız qajda vaqtunda seferdiz yargal seferdiz fida vaqtunda çina atana ihtiyar izin qaçun lazım idi de badva. Peygamber de aleyhissalatu vesselam de gizva hadisten qine ha sakas atan oldu ya Resulullah lana zonlahna viç alaz kilidi ve güğün alaz hicran ida gazavat izni qajda zon vazmitu qilahna qaça vaqtunda hatta luzuhi zidide ba femir luhuz aqazmatir şehiz habrunç alazın kilik tavunu zon ve güğün zatana. Peygamber de aleyhissalatu vesselam'ın ki tadiz ahlak cuma dedim patav ona abur hik işirnata hak aburu şadare abur sekinar Allah'ın. Madne edebrika yazva peygamberin güzeltir sunna dika yazva veledri 3000 bodi didedi tarqona guzva sadaqa ihsan qurban uç yeskayidene hadika sawab akazvade hadide bodizni a havelet dizni jezva sakosni eksik takanit emil takana hasab din payak haqzvade. Har sa cumadi yquz mümkün vol avata mümkün vol jezvata dide bodi sorar atana duayar kelavun ziyaret avun hamni Peygamber aleyhissalatu vesselam çaz mislat qılurзвак Allah yazva. Eğer dide bodi everzvata jvaglevak Allah ne tunihiz de tadiz habrun everdiz haluhu imni edeblu vol yazva veledi. Eğer vala çehi istkayar vakar avata habruzni dide badiz kez hürmet avun veledin gıcıda vazifa yazva. Uçiz lahat Peygamber aleyhissalatu vesselam luzu ki dide badi ve veledrin arada ve hakkiyar burciyar avavol hakni çehist kharin ve kharin ve gıcıbrun arada haktin burciyar sada avunuk azvak ola khar vazifa yaravası. Koy Allah Teala de çaz i edeblu biler veli tamam da kazqilet khona ha ibruka menfaat qaçuz ve dide badi düyadek jedavol dide badi Allah Teala de kabul da haktin dide badi düyadek hamisha jedavol çine haktin razı ol qazalmışnik anzo çi dide badi qoy Allah Teala de irqe çaz ilk ola khar onu çaz kümek gura ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.